Arafo ya mama kwaba Enfamra Depa TV eso bomadinya na drop your comment or comment section ena asema babeto de ani enyan abrante bi o ye Trotro driver ena me ne wo kasai se bi nani ehu ade nani hu a ene esu abusuafo ye bisana chese oni passenger bi ene ni mate ena nya kasa ena passenger no e ka kire ne se asem we esi wo kumase passenger ne se me kwa akra ne me de be ye wo no me ma eye 1 month pe abusuafo sisi amene wo kasai eye driver ni no nani ba ko sha e hyase efiri aye okoda ma de chinya ba ko no so akwa ho a sisi esunko a ena ohu yenkwa ni yenkote nanum nsem ode ababonten so yekoba ya to aso ede amawo na meje so fada ohu ye pa bacho yankopon adom mete ase udin de say bacho me din de Isaac Modo normally me fafa de obi anim de atimbila bacho and now de Isaac Moro bacho Isaac Moro free hian kasa bacho me free bolaga ba me ba kumasa mete so ami ni so ami o free boga bacho na kumase de utinu so ami ha bacho pani padi adwuma na wo ye bacho me twika o Trotro o twi Trotro bacho Ede be potine hawa numre yi o se sompa se mpenipa ye hwani anyesa wo ho eka adwam bacho me da sen so me tie for amotie mi na say 1st July no me ne me meti ye adwuma se normally so am for yanko asema mo hwe no omra microphone no o me microphone no mo hwe no omra microphone ma me na ene asem wo asi wo kumase no Moten asemosi wo kumasi o abroko asemosi wo kumasi o anu de papa moro yenti o na me chi Trotro 1st July first week of July ena me meet ye adwuma te adwuma no e bo wa na empty anapa ena e be fa papa bi wa ai shell ha 1st July ye 1st July first week of July okay ena ya fa papa no wa shell ha te papa ne se wa ko street station car so yanko street esi omo MTN na first street ai asia hono otumfo runabout hono aya kageti asem na wo kan kageti asem na me eti amo pai no sei ya pai kageti street yon say wa the smile na wo street nte ya station na esi omo MTN na ya dan ho akọ station so ago chemicals so nimo no okay nte ya ba na ya si passengers no obi asi correct yante hwe nte me dama ni na mu se papa biti car no echi me da man kasa de mu se oni mate ne kasa na mate ne mpacho na se opacho sen aha de se nya ha na ono eba o so okọ ketia nso yamfa na ndu bebia na opa na cho bende to ma di ma debate be 30 minutes going papa ne pese obesi oni mate no oni me mate no na ma ye din na mate car no to mo pese obesi nte achi na opese osi free car no no na o ka kire mate ne se ne mom mo behu na me fada me pa cho penyin nkasa sa wo ba ofie nti oba fom a na o se wo pa cho a so hu ne mobo se no na papa no kora me na wo hwe me mate ne kora mpo sa na o ka kire o according to the buy no debate na me oni mate ne ya me de ma no show no afire wo jai mate no na wo de ba me so to wo de ba me so na wo se twen na obehu osi form no na osi twen na obehu na mehu se okokumia na ana ona wo me na osi me twen behu oso ma me this month July ending behu de ebesi na momo no so okọ nkran no me hu ni bio hu na kira kwa me hu na kire kwan de bio mbepe na kire kwan me hu ni bio na me so ntimi nya me hwe ntika me na me te na me ne ye debate na ono si okọ ne baby na me ne mate ne so ko be ne me baby passenger so da bia ya konsa nte manfanya asam se bia bibi besi nte 27th no me ko adwuma ba anwumbre me da na ese mani 27th of the 27th of July no me ko adwuma ba te me ko adwuma ba na mani ba ko e ba nsuo te se Apollo no na se yen hwe nyambe nte ne de chia na na mu se ba ko no enkoyie kura ba ko no hwe kon mu kama na me se yen ye adwuma na me ne mate ne ye adwuma ayumbre by 6 na mu se sa ni so ayre a start me ya mankasa that video de ne kura me ka kire chairman se on hwe mani se de mani sitie na o se bi Apollo na ono so fa ne se Apollo na chairman no ne hwan
Abu Okase. Umeti no. There be your station chairman. Okay. Na me catch as a chairman where the mania. And I was say be Apollo na ante. E na fane Apollo na me ko to drone na me no me. After the 28th no me be die no. Adichi a metimania. Me hu sa ade achi metimania me hu no hwe. Na che say manina. Wo koda no na wani no eye adwuma hu ade. An hu ade correct. O da sore ye. Me da sore na me hu no hwe wo baby abio. This is 93.1. And I me see ha no. So asam no ma me ma abero ya bokasa ye hu no we se ko ha we se ko asam we ba no kwa abero no wanda me so me nda. Ya chini sa ye hu baby abofo no. Na me sa de me de beba mpenifo anim. Na boni bia ma ye nipa na mompa na cho. Owo hen wo bre minim. Ti mompa na cho ma me se bia boni bia ma ye bia onjai na nsam yare ma me. Nti na me de ba ha ni bre ya. Oh. Moro na unsusu se na wani yade dada. Mpa cho me ma me wa no Apollo yan fa ne se ya kula brem na me observe sa ni ma no mani. Ba me yini ahu yansa ne de. Sa ni ani ya le ni me hu da. Na koba sa no oto aduro gu so. Pacho me to aduro o Casablanca. Ena ono aka kire me se ebe ye me ya mo amenja ne me ko hospital. Okay. Ena me to aduro e so be still me so aduro na kire se ni ma no kora se kora. Enti moro se si a uti dai mu bia. Pacho mi hu obia o dan mi hu obia se ya so light o edum light o me re me te ho. Madam fu we ya na de me koba de bia me pe bia be bia me ko bia madam fu odi machi ona de me koba ti sabre da ya wotim nyina ha nyina etum ha nyina etum hu no hwe ejesia no mi busa wasem kafra wate pachi jesni afura sana ya be kan because mi hu no hwe afra no no ade hu de da che se afra ase no no mi hu no hwe ade chi kura mi hu sa ade achi ade asa mi hu no hwe eba sa no said you okoto aduro wo Casablanca no obi obi enim se Casablanca de oto aduro ho a omo konfa no chepen wo nim nyuro pa etu oka se wo hwe ne be ha wa fa hospital no wa hospital mpa cho David se o kan sa no na me se o mama aduro na me fan try hwe ta aduro ne try na na mu se ni nko yie no obi ese hospital na me se me ni ani problems ada na hospital we there afi na makai ho se me no obi anya problem nipa no so se mbe wa dwene twibesu so no obi anya problem ma dwene na ye homra sesi a wate sabre die wani no esuma duru unhunu hwe sabre die esuma duru unhunu hwe mpacho me hunu hwe fara enti wa dwene twisi so se die be pa na am wani no sabre afrei Mrs. said, Papa ne kan na eye adwuma. Already me master wu. Wo hu jenja na ebo me kan no. Wo se jenja na me fan san. Me hu de be si ekire. Papa na me ne ko en sa na o ka kire me. Na me busa ne se wo hu de so wo me fie. Ope onko kumi. Te me kan sa na je se ade ni si na so 1 month na o se the same 1 month na getting to 3 days before month end the first. And ade ni si enti me se papa no ni mu hobi. Sesie ino empepi lodu adroba fo no pai kajetia ase ho kajetia straight so any fine fara me dase omo pai kajetia straight no so ho na yeso yesi straight a etimi ka che am say MTN but me hu style mate ni si fa no na confusion ko bai ya fa wo de yesi yakọ MTN yanka straight pa na wa fo na mo bo wa na mo na ekọ ho te me gache me ti opa ya ketia runabout na MTN na esiu na ekọ e baby wo de ni station car pa cho me de station car free hen na be se ko hen so ami tu bo shen pa cho na bi wo so na mo ko kejetia na bi wo so na ekọ ketia na papa no o ka se wo ko straight and obesu MTN ho fada pa cho mate ni na load car no mate na lo me da metistian to oboma wasi ketia na oboma ano se megina na wo fa nipa no te me hu echire na o ka kire mate ni se wanka jo se won kwa ha okọ ni se ana ono mate ni debate the debate na me hu nsama o yi ma mate na hu se ekọ echire dodo na me ka se papa se ensembe na no o ka kire mate ni no
okay omudi nkomuni na ma sheda yi mani mi pese mene na be kasa but no men samana o catch them meeting say mo adwuma mo ye no mo hwe ye ne mom na me de ma no so say ne mom aden father oni ba wo fie nto ba fun mo ana wo pa ocho help akora we wo pa ocho sa on fie no aden oh now they aba me so meet na load car me driver dem te anim nto o si he oboma ano se magina na nipa na be foro wo kase mu no na wo kase o fa ne normal empempie no for ni mate for no mutimi ni passenger for no nya wota ne a passenger for no ekokon sa na oh pa cho fada ya kan tokwa ya won tokwa na won tokwa je se yetimi dan ho na omodidi atem na obi asiko yen ntokwa ye gidigidi yetimi dan ho na o se ade na yan fam kwa ase ho na ya ga se ebia station car na obi asi but still I won say mba no bi omo no ya omutimi ka bibia na ye yi ani no masi baba ma we there obi asi ni kura mbere wa kura wo mo si akob kama be ono nko ade watinem be 20 minutes going 20 minutes na o se on the one sigi sam de ne kwa ase ho o se de ne ko ase ho na se sa time no so a traffic ono atika ne mu na ya kire ne traffic a isi e nti e bedru finfin na obesi aja na je se ya ka ho no it one the atika nem 20 minutes o se kan be 20 minutes ba cho a o se ya fa no kwa ase ho nka se ha na oba na mate ne pa no cho sa utwi ka nyina no won entokwa anakasa na ka ususu se na ka obi twen waso wo ho ka oba giatum odin pa ada on se ka adwuma no aya mostly kura mate for ntimi ne person special mo ye hehe na mia me to me boto ayi sika ye de ade ama person na okọ be papa we na ko se on se bibi be siwa onhu obehu na na ase awie papa we ne mate ne kasa na kura no esisima so kamia na se me metimi yi me boto sika de ma person na se o me patch of akọ ba oni mate ne ye no kura na ama mere masusu ina asi menim de ba ya sa papa no kura timi ye me ize sa because obi timi ye hehe na me yi me sika whether wo 5 cedi kwa na masa yi 5 cedi na ma so je fa ka no ko o taye sa de metaye sa pa moro wo taye ene a passenger for eya kasa emo mu di watem aso di biatem mpa cho da be de nti ami doso sa no ba bia situation akoduro no ehia no koreka mpa we ene confession no e wo fidie we so se wo pam na wo kan de wa ye kan boni a ya me wo je na anwumire fadamat na empo papa no me wo gidie se sompa otie yen ni efa chopem ne eti asem na ye no kan anwumire no wada mpa cho waseda anya sa wo ka ho ayatem amobi kura ka say oh driver wa no ya pen mpa cho da be atem di ende ntina me ka say passengers akwa say ya nuefo he betima bambet enye te say papa we de no etimi kana mo say nya ha na eba na ya na mo betua twene won tina police for chimo no na say mo chia ya na de sika betua nya wona obetua na mo asi akọ ye na passenger ye case gidi fi say metwi ka me no mo nye he se me ne papa we de no minim de wo ka kọ no na emom me sum ni ba bia me free ba ebia obekai wo wadwim se adabi kura me lodu free so me ko kajetia wo ba bi betra kam kura no me fo no ka me de kototo we hu kura no a ko ba no kura na ka ye mi bibia ka me onye bibi sa da pacho on say station card normally o first station na obi ansi a oni problem station adwuma na ye but omo aye fa mo free shell ha kọ no ena di confusion oba ya station for nde o mate ase yenko ho isa nwumre nko ana ye ko ho na ka adwuma no yen na ma di mate wa 207 from Swamaha nti tokwa de ebi abesi a rufi betima abase bia me no obi akona me wura fi ya wota te se omanfo bi eni adowafo no ekon wa bra omuka se omukọ ase ho kajetia ase ho straight na omo abedan omo ho empty ho no hu se atwede bo koso ho fara mpacho bebrebe driver ni mate kora se tournament o me mate ba kokora na se person ni bo na suna mi iska ma no e friend Simon o si na mi hu de aye na ma me ne se won ko ho isa we di ni sika ma no o mi hu na supo na me se ma me abotere na kula keto su se na chi na mi iska ma na se on jenko passengers ne drivers ne ya kun pa da bia ya kun
enti sesi tap send kwantia ya faso send sika free amano ne eba Ghana se wo Europe UK wo Canada uni how bia wo de an se obeko Play Store and App Store na wa download the tap send app no wo download the pe obebusa se wo promo code and once wo abo Adepa TV e dia shem wo bo shem se pe who Europe €5, who US Canada $10, who UK £5. Tap send who send this Ghana free of charge. A betting ya better mobile money wallet and as a bank account. Tap send rate you can come. Abusiafo ya kwakoti aba driver ni we sisi ame no kasa nani ohunhwe esumku a na aduru no ewo ho ni nyina ne sen ya wakwakọ kasa e de atia passenger ema passenger ne ka che ne se o hye no 1 month pe ya ade o de beye no no hwehwe no so a ohun ni da sisi ame no kasa iman no ani afura be 1 month pe ni o oni eye passenger ne nya kasa no na che sisi a wontimi ehu ade ewo ho no de akodan eye mpafo so mumboa no ne Ghana fo disi papa e wohwehwe no wen papa no so ka kire ne se me kon kran na me kodu nkran a na meye wade na papa no so chese kumase na me wo a asem no esiye abusia for comment fa to comment section efa emaye na afen so obi a na wo ho no mo betimi edi adanse e ni mate ni pe because na passengers na aka ni nyina asisi edi free eye car no mu na no asem okokan ye se den na obetimi di ayeme na chese enne akwakọ wie ni se ajo wa hasan so na shodi wa ha ye ba twetwe ho encommod drop a comment or comment section efamaye ye wa live our YouTube ya Adepa TV share ne kwoto afofo no so mo mra so no mo mehwe ne ekoso se eye papa bi a oye passenger artist wa dane ne ho akwakọ ye bibi wo suma se de tia driver na wo hu ade ewo ajo kuma se yes drivers for no sa no mo ya akra ha bi wa ha de na mo mekame yes akra de na se wo fom kakra okay yemfa konya so ne yenchia ahefo ya tifo nyina na issue no awre ho yie pa na efrise na awre ho na eye ni nyina ne se ukopiem ewo aye kumase Trotro drivers omusuban baako pa no obelodu efi brono a wote so bi odo ba kejitia anase odo ba eye kejitia bi runabout no hodom onya do traka enim onya do duru ebi adehima traffic light na say runabout no pa wasemi nko bi no yi wosi kwam na fi mato aso eyade a ekoso debia de breni adofo ne mate fo no konto kwasa o farm onim so de me kwa anu afu manko na koye ntokwa bebi ya kraye ye bi eta ekoso pa ni enti aya ebi mu any drivers ni mate fo ne konne se wosim wa ha ne se mikitania ma na bibi ekema me kofu the next car pe na se mo de me niam ko isu o se ama enukwa de fine okwa no ma o so nukwa na omo de omunya du run about especially na se bia baby o se ho ne fe na MTN no ho na MTN no ho se nipa ni go a e beto mba se enipa go o mpeka akọ enti bebe no nim se adoba fo ne ma ketia last stop ho e ma ho na ya ase ho ana ho so police for ta chichi o mo ho enti ene passengers ne enante ba eye run about MTN phone ho no mbetwen eye adoba fo enti omunya hu se passengers na begu o pe o se ase o no kom se ye nko biem no mo twa o matane o mo ma ye bi o mo ta ye bi pa arana shimi run about I'll be able to say kwase o se ha na bi sina mo so re fa mo se me be ma me nante na me de me nante ye na ade a mi hwe afri mu na me hwe asem ne ye ni se papa ne ka kire abrante ne se o de twen na obehu yeah me ma 1 month twen na mo hu me kwa akra wo hu me biem akra means e beto ba se papa ne man kran o nemo okọchiri eblekwa ablante ni de ehu na kire kwan hwi kasem me konkan me ebia me tu kwan o de twa na bo eche se ohu nipa ne biem okay ohu na chi biem na okoye wade a ekwa be na befa so a ohu enipa no now yenhwe ade a ato ablante no ebia asem na papa ne ka kire no se wo yonipa bia na ko e badwemba wo yonipa bia no ko o sunsumu no ma bi ana se hu da bi ase papa ne kan emuodu ese emuodu entempa na ko papa ne chewo o se ebi monfa twen na obehu nya thank you ama ebi na ebi si wo azuka ne ho amwa ayi abrante die ene amanfo bi wo a se twen na bo obu ase papa ne ka che o se twen na bo no wo yonipa bia o waja wo
we dia facho buko to nyop manim e pele chawo if say ebia ade na obetimi ayo no onim ba ofane tra so wonyanya wo ne ka nim thank you otimi ya hwe oya hwan ebi okoye asema ote efa no zo kanum ama ne kwani mitini ya otimi nkan mu nukure. Okay, that means all casting be a year, papa, near a senior, no, papa, you, ama, aja, or be a young down, mesero, young Timon Cobium, to the when a fashion, mate, from a balance, also on your chair when I find a balance here, as man. Can Uncle Fasten be a minimum one audience, soon answer will be by your dear, not at the corner and young, only a son. Okay, I said, this will be your dear piano, not Rana and young, no. Omudi asem said no asema ebia anase Duabɔ anase papa ba wadi abranti ya bai say yen say no the abranti ne ebifo anase odi be asem kwa ene say ni ya mohwe mo sunsun wonum no mo say no ebia wo fa say odi ne ekɔ eye run about case run about odi ne ko anase on franco odi ne ska anase wanyi ne ska wan na franco what be crying a custom be a self for number and as I etia na twa po wo ye hwan obetuma ya medai ama enona papa no so no oni nipa ban no sebe so ye nipa so ye nsuo so ye dua so ye hwan ebi kwa wono no nigindie no ebi a wono no o yesunsum no ma onim se obi okwa no abranti ya hame ene ma memfa no nkoma obi a menim se bia o yesunsum ade no nse no ama amanfo bebre hu amane e wo saade no obi oton ade otimi no bi e kasa ebi kwa ade kwa oton ma no manyi ena se obitimi de kwa koto oseye e de ma onipa enti sa wote wono ma you very careful say obi ono bi nyasam anase ene obi nyasam na nipa nka nche wo se mekoye wade na ntena nkasa wotimi yamhwe tumi be na wo o nyanya ade na nyanya na anyi no what I said nyanya gunika ade na nyanya na anyi no the question is nipa na oni ni idin ama onim no one na tena kwa so what say enfa no wo ese o pe papa no owe ni picture craft na me te sama ne ka se sabre o tie sumpa na so ya bosuma o tie sumpa oh e dey the question is ebia onim no you understand ebia na onim eye papa no e woni papa no but utie ni ka se onim no baby o hia ni baby funo ka ana okwesi no enti adrawafo ne esremo mo hwe nyina no se ofa obi se wod ne ko bia fa ne ko do bia wo ji sika ne ko duru ye no entene se bia se traffic nti na wan charge no ko kwan no so nti ma mesim wo ha o de sa ya na se mo ka se e free eye run about MTN ho no e de ko eye asia ho no best from a had ko mab hospital he ya wo se se ahefo kwa be twene fo ni ya o free eye Atenka FM e de ko o fast circle ho no Atenka FM ho no na se Atenka TV ho no e de ko eye circle ho no na pepepe na se kwan wa kwan enu kwa ka betimi afa traffic ni mbokoboko yesi papa ne tina kan be 20 minutes obi atna o kan 20 minutes the destination and yes fa buo ene ndie ma no de ne beto obi atna o kan 20 it means anyone opemanso obi en ho me serifo ka na da fo obi mi bi me buo fu papa but me say no hia me sorry no obi atna kan 20 minutes esi kan se so mfa na nkwa se won si fom o pesa wo ya ni bibi onya kwa de ayo bibi asel ye hwe abrantie fefefe ti so ese wo se woni si nyame anya wadom na wo nhye nyame ni pa bi nyame anya na dom na wanko ba bi ama nyagopon wo se bi anto no so hu ne bo ama o mantimi anye no ema sunsumo se efo bua bi a odi bia no o mo de chopa ene bibi akokoye asesa no ma ama abante na ha forever and ever maybe ase won de bi sisi e o se won ne maame ye boka won ani hu o se nya hospital nso no akọ o ko hi o chinchin sense baby edo no enye hospital yare e wo se o mo de ko mpaebo bia sofo a nyame ho sere won so sofo betimi asere ede amanom na obompa ye isa de senso dia wo ba ko two fake ones ni bi o mba e no so na nyame ayo adoma ama obo se lu no okwa de to afa ni ajo because w no opaya sa akwanchire bia de ma obaje sika bia ye ba ju bia batua zima nwa duma so oja pade abeto oja pade ni ara hwe ho
ade kiti we hu yanka hu yanka ye kamanya sao ye kamuyanka ade kwa man fana nkosi ye ade enam emeti ne so o masa papa no zen papa masa twane bo masa mesi meti fo no omo ye fucking brutal meti fo no omo ye fucking masa wa kwa be kan the master isi masa e twane bo o masa yenya life man masa o masa yen febua for say o masa yen twan ho ha enso mewa oje papa ne sia so de ko ketia baby o se ha de siman driver ni nso anto ne boase because according to onu ankasa na asem so o kan say papa na edu baby na o ka che mate ni say si de mesi o na emmom ehwa na driver ne bai na emmom be ye den eja o oba na aye obone o se fa che no enu anu no twa so o se unso be ka bia na say unso ba be so eje ede egu wahu which means ama do kan no sekade bia aya de bia da meni no ehunu nyansa se da bi papa wo de ni di mi yesro ewiase kasa so nipa o kasa ema abaye de eto wala sem eti wo kwan no o aja oso ya o aja sisi eti papa na sem kan ehye papa no sama ma men kasa mchiro sa abrante ni nifa ka bi no wanka papa na ya ba yi okay se na sem no wo ma enka papa na eye ni bibi wa chire ne nka nye ye so bi no wo papa no eye abrante na ke betima ye da enam so different se wani ana papa no so target se wani na twika enti wo memo atena dem she ewia so be se uti obi na so watia na so se me power show facheme enko yo gaga ena me tia na so ele we ye hwan that guy papa na so se twen na obehu was a twen na obehu no ena wa twen wo hu dise me anya na dom me anya wadom o ware na fe obi ba wo so na bobi e fa wo yere we serious let me ama me say obi bo bia na ka dey ti obi ti bo bia was wo no obusuafo nyina eni ko na ye mone was me bo bia afra wo maame wo yi no obusuafo nyina o ma se nhye me do nya da ase se me na hu bi brother bi ye krom ebibi sisa obi bo be ma ni dua was so obi a uwu a obedi animu se wo ye eba wo funu bia no me de to so ye obi obesi funu dabi abrante ni wu a obi a enipa bia we busuani oba ho bedi aye nanim o me ye ko se frigi me be ye we no ono so ye den das o so den das ye si eni due ya anche be so man ni sister anyan o to aso me sim sister na ka chenam so o me nua be ma na wu last year na issue ni si ye me nua be ma wu o si ma ye ama Adam so wo de nyame ya wo de fache wo de awade emfa nchemo naja nyai afele me se me ko chia no ko me se me ko chia no yes wo so wu enti ewiase umo bi ya dia you very careful no mind the elho de ye kan ni panso nim body fache o de ye kan de be ma ewiase etin obi na e hwe ntin mo obi wa so fum na wo ye kwan bo yo firo wono ne dia no enti wa wo hwe obi a esere uno bi nya asema ene ne sesi uno bi nya asema entwe ntentan uno bi nya asema you very careful na so oni ahode dia otumuta we obi ebe yewo na mo se oni for dia oponfa nko se poase na uni to me wo challenge ni pai ana ye ne se na papa na kasa tra keke oso fa ni normal because mate for ni driver for dia ta ka sa nsem ni bi kire wo mo normal cars enti ama ayadre ese wo ye ne wo ba ebe season what nya kwa bi kwa na akọ ana wo ba what no be hwe we ese papa no eyifa na akọ hwe ne ho no eyifa papa no o sese eyifa na be hia papa no eyifa na papa no ko hu na kira kwa ka se papa be pa cho enti o pa dia de ba die mo to ba ne se o